Namuke nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course, I'm talking about various matters. Now, of course, I'm talking about Mr. Post, I'm talking linka na Manyangatsi. Hinda ingenela Gagash, lo allow to enter DJ Khaled. Hinda via ka mhaka The Twins. Na shinge rangan, lero vona ku ya continue. Kuta ku ri busy blind. So of course I sungule ni mhaka Manyangatsi. Yeah, so of course ra 25 February fikini vona Manyangatsi fika tsala this post. Kuna reason yo why ta yi hlaya vele. La nga fika tsala ku ela na Hosingova of course va pfumelela rini ku va ta va ri karhi va endla interview. Yo ka yi nga limitiwangi, in other words, like kulu hinkwaswo na nhlamba yi nga nghenisiwa, everything, like the question ta kona are the limited and stuff like that. So of course a tlhela vutisa vanhu ku va nga tsakela ku tiva yini hi yona. So leswi nga vuya swi vuya emiehleketweni ya mina i ku a ha ri sungula a swi tsala swilo leswi wa Manyangatsi. Na hi ti 10 ta September hi 2023 video kokwala ka channel of course a swi tsarini mayikumena ni la kombiseni ku hayi ku ta kha ku na interview of course kwala around September mayikumena mhaka leyiwa. However a swa ha humelelangi, that interview a ya ha humelelangi mayikumena mhaka leyiwa. So hence mina ni na ti-doubts to swilo leswi Manyangatsi a nga swi tsalela nga ku ri ntiyiso, because already swi feyile khale nkarhi luwa futhi vuxaka bya a bya ha tini nyana ta heta ku rivalelana. Mi nga ma hleketa ku ciniwa swin'we ni le ka ti-events ya vo Chavi CMC loko a bya ha ri kahle na vuxaka minkarhi liya, mara a yi humelela. So ku na ti-doubts ku ri kumba ngopfu ku hi sayiti ra mina Master T ku interview leyi Manyangatsi a nga ku yi vuleni la yi nga humelela mayikumena mhaka leyi. Mara ku nga va a best time yo yi humelela interview leyiwa for sayiti ra Hosingova leyi yi kota ku swi twisa, because hi ku twisa ka mina a swi ta pfuna for his marketing. Na ku of course a va kha lwisana na psychology, because psychology of course i ta kha humesa project. So Hosingova of course of ka vula swin'wana against psychology swi nga pfuna nyana, mara mina I doubt guys ku interview leyi yi ta va kona ku hi sayiti ra mina, to be honest, considering the fact ku ize ku yi byela before, mara a swi zangi swi humelela ni unless if Manyangatsi wo chance ku vhele minkarhi yin'wana munhu a nga tsala mi kuma ku swilo o va ku chansini. Yeah, and then of course hi ta ka Gagash loyi a lava ku phula DJ Khaled movie so ku ndeka yena. Yeah, Gagash na hi fike hi vona of course a fika tsala this post la nga fika tsala ku nga ri khale ingaku ni ta va na tinsimu ta xigaza ni thola producer na vanhu vo yimbelela. Risimu ri huma ri ku Gagash featuring Xabakhomba Paparilani, Simon Free and DJ Mumba emdana ku business ra music n'wananga. Yeah, so swa twiseka, it's more like Gagash i la ku va a record label, leswi swi nga ri a bad decision, swi nga n'wi nghenisela mali strong. So swi la ku a nga la ku i la ku fana wo DJ Khaled na vo Ngalasi Records at some point va swi ndleni and stuff like that. Ngongo Prime Entertainment, kuna Prime Entertainment mi nga va cheka va swi ndla ngopfu mi kuma ku risimu ku va ku ri ra vona, lava n'wana ku va ku ri ti-features and stuff like that. I think it's a good decision ku ya hi le ka site ngopfu ra xigaza ka ti-remix. A nga ndla mali yo tala blind Gagash, a no va hakela producer everything, risimu ku va ku ri ra yena, lava n'wana ku va ku ri ti-features of course va ta kuma ti-shares to karhi vele. I think it's a good move Gagash, na yi support movie ya wena. Do it i nga ndla mali, you have influence vanhu va nga ta ka wena na lava ta ku hi le hansi i va di-producer, so you can produce a lot of songs. A lot of songs, you can make a lot of money, kuna mali online. And then of course tlhela ka mhaka ya Xongi Rhangani na The Twins. So Xongi Rhangani, as you can see, 14 hours ago if I posted that post 14 hours ago a ku ri 24 February a nga fa tsala ku la hi le makumu n'wananga. Sorry guys loko ni nga vula leswo mina nkarhi no karhala. No fika hi pfula la swo vona i fika a vekela image, so lexi nga fika xi ni hlamarisa i ku The Twins hambi se ku jikiwa na yena Xongi Rhangani no vanhu, because na vona va posta as you can see 14 hours ago na vona a va sele nyana ndzhaku ku sungule Xongi Rhangani, and then va fika va posta la hi fika hi vona va fika va tsala ku la hi le makumu Thomas Baloyi
munhu wa munhu a fika a tlhela n'wi vekela kambe xonge rhangana se mina na ha ri ku twiseni ku ndleka yini kahle laha ku nga ku na swin'wana kumbe guys hi ku previous mi nga mi swona already a hi endle video swona na nkana ni dio na handla context ya swona so swi nga handla swi vela press rhangana yi kota swi wrong hi leswi va swi endlaku for context video yi kona already a na hala ku tlhela ngopfu ndzhaku guys na hala ku tlhela ngopfu ndzhaku so of course how hi ta hi khetela hi video clip ya allegedly Gagash house ya double story kwala so ya le video ya kona ku busy manjeni Alright, sharp there. Oh, I told you, mom. What make it? That's cool.